This is Zoe. Just like you, she uses lots of different cards and IDs to get through her day. What if all Zoe needed was herself? Introducing Amazon One, a free service that lets you use your palm to quickly pay for things, gain access, earn rewards, and more. Let's say you're grabbing your favorite coffee beverage, or heading into the office, or checking out. Just hover your palm and you're on your way. It's as easy as that. Sign up is free and takes less than a minute. All you need is a credit card, your phone number, and your palm. That's it. Since your palm is unique and can't be lost or misplaced, you can get things done quickly and securely. And with more experiences on the way, Amazon One will help you get even more done, simply by being you. Now, Zoe has more time to do what she loves, indoor skydiving. Enter, identify, and pay with Amazon One. Okay, Imana nahabwa icyubahiro. Iyi ni video ndaberetse. Nagerageje gushaka uko ndi ubigenze kugira ngo ndayibereke hanyuma icyigisho cyanjye kibandanye. Ariko ndashima Imana ko narose iyindi phone ku ruhande. Amen. Nashaka kubabwira ibintu birakaze kandi ibintu birakomeye bene data. Reka ndabasomera ijambo ry'Imana hanyuma mbandanye. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana igice 13 ku murongo wa 16. Buri muntu acamenya ibyo ndiko ndashaka kuvuga kandi ndabibabwira. Reka nsome mu izina rya Yesu Kristo. Mu bisanzwe ntabwo nje kwigisha ariko nje kubabwira ibyo nabonye. Reka dusome. Kigera ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano bashigwa kw'ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo canke mu ruhanga. Aho muri ko murahumva? Iki ni cya gikoko za numero mu bisanzwe. Reka nibandanirize buri muntu acamenya ibyo ariko ndashaka kubabwira. Buriya urazi ko hamaze igihe ku kazi aho nkora mbona abantu bambaye imipira igiye gusa orange. Abo bantu simenye ibyo bari ko barakora kubera ko ngiye mba ndi busy atamwanya mbafite mba ndiko ndikorera akazi. Narabonye ifoto. Iyo foto ntago mbese nayitwararitse cyane kubera ko rwose ntago narinzi ibyo ari byo, gusa narabibona ariko nta mutima wasunikira kuja kureba. Amena. Murabona iyi foto nubwo naberetse video. Iyi ni foto kandi ahangaha muri ko murabona ukuboko. Yego, ukuboko murakubona. Uku ni ukuboko k'uburyo, uku ni ukuboko k'ukuryo. Rero nabonye amafoto nta na kimwe mbese byari bintwaye kubera ko ntago mbese nabigize ngo ngende kureba ibyari byo. Ariko uyu munsi naringiye kuruhuka muri lunch, hanyuma umutima uranyibutsa ngende kureba. Ndagenda kureba sanga ni foto
iriko iravuga ku bijanye n'ikiganza. Ikiganza bese baca berekana n'imashini ukuntu ugira iki bese wiyandikisha. Abo bantu ntago nari nzi akazi barimwo barakora, ariko uyu munsi nabaje cyane kugira ngo menye byinshi. Hanyuma bambwira ko abo bantu bakora, abo bakozi bakora mu iyo company aho nkora mu bisanzwe, bariko barigisha ukuntu umuntu ashobora gukoresha ikiganza kiwe. Bene data, iki ni igihe c'iherezo. Iki ni igihe c'iherezo. Yesu Kristo araje. Iyo turiko turasoma mu byahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 12, ku murongo wa 12 akabavuga ngo hendaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Atendaza vuba nzanye ingororano kugira ngo urorere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Urumva nukuri mbese bariko barigisha ukuntu umuntu ashobora gukoresha ikiganza kiwe mu guhaha. Mbese iriya ikade, inumero y'ikadi yawe ikaja mu kiganza ndani hagati mu kiganza na information cyangwa se information zawe zikaja ino mu kiganza. Mbese ugiye guhaha ugakoresha ikiganza, hari mashini mbese kuriha, ugiye kuriha ugakoresha ikiganza ukozaho nkuku ukabura hejeje, kubera ko ibintu byose baba byestariye ndani mu kiganza. Kino kiganza hano urumva ukuntu ro bari ko arigisha ko bakwiye kugira nkuku ku mashini ukaburarishe. Nimba ushaka amafaranga, urumva ama information yose yo muri banke abari mu iki kiganza, hanyuma ugacugenda ugakoza ku mashini, hanyuma amafaranga agacaza. Udakoresheje kade kuriha, ntukoresha kashi cyangwa se amafaranga, ukoresha ikiganza hano ukozeho gusa ukabarangije kuriha, kubera ko ama information yo muri banke abari ndani. Mbese nuko nasanze ari ibintu byinshi. Bene data, hano sindi uvuge byinshi, ari icyo ndakubwira ko bariko barigisha abantu ukuntu babishira ndani mu nyama ino. Kandi ijambo ry'Imana mwumvije ukuntu riko iravuga. Nimugende musome ibyahishuriwe Yohana igice 13 ku murongo wa 16. Hanyuma muca musoma neza, washaka mumanuke mugere ku 17 no ku 18. Mumanuke hanyuma murareba ibyo Yesu Kristo yivugiye. Amen. Ndabwiye rero musenga, abasenga ni musenge. Hariho indirimbo ivuga ngo, ariko murambabarira reka ndayiririmba iyo ndirimbo. Nababwiye ko ntari ko ndigisha umunsi, gusa nje kwabwira ibyo nabonye umunsi. Nayibonye n'amaso yanjye ukunguku, ntabwo nari sinziriye, nta nubwo nari no mwiyerekwa. Nabibonye, nahebye ntekinga n'ipica, ndafata ifoto iyo mashini, ndayifata ifoto kuko nasanze iri ku kazi aho nkorera ngewe. Rero ibintu byose babiri ino bariko barabyigisha abantu kugira ngo abikore. Ama information yabo azi no mu kiganza, hanyuma bazazi bagenda bagira nkuko gusa ngo bariko bakoresha ibiri ndani mu nyama. Amen. Aho muri ko murahumva, reka ndabishake kandi hanyuma ndabereke kandi reka ndabirebe neza. Ndabirebe neza, Imana ifashije nkabibona ama information yandi
nkabereka maze mukareba ukuntu ibintu bigoye. Ibintu biragoye, tugeze mu gihe cy'iherezo, gusa umuntu afite ugutwi yumve icyo umwuka abwira itorero. Amena. Yumve icyo umwuka abwira itorero. Ngiye rwose nguma ndabereka amafoto, murebe amafoto. Mwabonye aho ngaho rero uba uri kurasikaninga ushaka kuriha. Ubonye ushaka kuriha, ubonye ibyo iyo isigeze, wabonye iyo isigeze kure. Nukuri isi igeze kure. Bya numero bya 666 ngo ni microchip ngo ni microchip, ahubwo mbona bikaze n'ukuri n'ugusenga kandi tugume dusenga. Okay, wabonye kino kiganza? Wabonye kino kiganza hano? Mwakibonye? Izo ni information ziba zagiye ndani mu nyama. Ako n'akarorero baba ariko barakwereka. Izo ni information ziba zagiye mu nyama, mbese mu kiganza. Urabona? Umuriko murabibona? Yego. Abashatse kubabwira rero bene data, ntimudamarare, ahubwo dusenge, dusabe Imana idufashe. Bumva ifoto ya cyacuma ngiyi wabonye? Nga mwayibonye? Ibyo byose nibyo ni cyakindi ugira bagasikaninga hejuru y'aka kantu, aka kantu ubona aka, kugira ngo urihe mwene data. Urumva? Ahubwo nabonye ariko yanafungura n'inzugi mw'iyi video bariko barakoresha hano. Bishatse kuvuga ko iyi si aho igeze irimo irarangira, kandi ibyanditswe byose, ubuhanuzi, ibyahishuriwe byose byanditswe ahangaha. Yesu Kristo azaza ari uko byose byashitse, byose byarangiye, byose byashitse. Natangaye ndagenda gusoma, maze gusoma sanga nibidama information bashiri no mu nyama. Ugiye guhaha cyangwa se mvuge gusuma, ntabwo uzakoresha ikadi cyangwa se ngo ukoreshe iki amakashi. Ushatse ukoresha amakashi aba ari ino mu kiganza. Ushatse kugira kuriha ibyo waguze, bakoresha kino kiganza, bakarihisha kino kiganza. Ushaka n'amakashi kava muri banki, ukoresha kino kiganza, amafaranga acaza mu mashini. Tugeze mu bihe bikomeye, nkuko nabwiye kadirimbe kano karirimbo kavuga ngo uri mu rugendo nshuti, uri mu rugendo nshuti, shishikara wiyeza, shishikara wiyeza.
shishikara bandura, niba shishikare bandure, abezwabo niba shishikare bezwe, abezwabo niba shishikare bezwe. Ehi misina yo irahera, ehi misina yo irahera, igihena cyo cihuta gushika, igihena cyo cihuta gushika. Murumva iyo ndirimbo? Ndiza neza ko harimo ubutumwa bwiza ngo abandura nibashishikare bandure, abezwa nibashishikare bezwe. Aho muri ko murahumva? Buriya nimba mutabona ko iyi si yarangiye, ni musenge Imana ibahishurire. Nimba mwebwe mutayibonesha mbese n'amaso yanyu, muje mu mwuka. Ngewe natangaye mbonye ibyo bintu ku kazi, nabajije manager arambwira ariko mana yanjye, iyi si nzava mu isi nabonye byinshi. Ibyo nabonye n'ubu nkibona, ahubwo biragoye. Gusa mwene data, ubu bari kwarigisha kuzaza uhahira, kuzaza ukoresha kino kugira ngo uhahe, kandi urabona ko ari igihe c'iherezo. Ni igihe c'iherezo. Ndiza neza ko ibyo ngibyo ari bya bindi biri ahangaha muri Bibiliya biriko biravugwa. Hariya nasomye mu byahishuriwe Yohana igice 13 ku murongo wa 16, nimwashaka muramanuka. Igice kimenyetso kizaja hehe? Ku kiganza cy'iburyo, kandi bariko barakoresha ikiganza cy'iburyo. Bashira ama information yawe ndani mu nyama. Ubwo ntago ugendana ikadi, bishatse kuvuga atakadi ugendana ibintu byose ko babirino ubigendana mu nyama, mu kiganza. Ahubwo nibibazo. Dusenge cyane. Abantu batari hana bakwiye kwihana, kubera ko Yesu Kristo araje vuba, kandi aje azanye ingero, aje guhemba no guhana. Iryo jambo ryumve, Yesu aje guhemba no guhana. Niyo mpamvu ibi byose biguma biba, biriko biraba kugira ngo Yesu Kristo aze, biriko biraba kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bisohore, hanyuma Yesu Kristo aze. Rero mbere yuko Yesu aza, ibi bizabanza bisohore. Noneho biriko birasohora. Mu bihe biza sinzi ngo bizameze gute, gusa ibihe biri imbere ni bihe bigoye cyane. Ibintu bigiye kuzazururuka ni byinshi. Ibintu bigiye kuzakora ngo na technology. Manager namaje ibyo bintu ngo ni technology yo gushira ama information mu nyama z'umuntu, mu kiganza cy'umuntu. Amafaranga ino, navuga amafaranga ino ntimujye ngo na manoti, ni kadi, inumero z'ikadi bashira ino mu nyama ugiye guhaha. Mbese ikadi ariyo yose ukoresha mu guhaha bayishira ino. Ugiye guhaha ukoresha ya kadi. Nabonye bari ko yanafungura n'inzugi mu video. Ni hatari bene data. Kino gihe tugezemo ntago ari ico gusinzira. Kino gihe tugezemo ni ico kuba maso, kubera ko
ivyanditswe birimo biradusohorera ko. Ariko rero nubwo birimo biradusohorera ko, nuko benshi bagize iki, bakomantaje imitima. Benshi bakomantaje imitima bagira ngo bizakwamuku. Oya, isi irarangiye. Isi irarangiye. Ntukangwe nuko amamodoka rimwe ari rukanga, ntukangwe nuko abantu bari kubarongora barongorwa, ntukangwe nuko abantu mbese ubu barimwo baraja mu buzi. No mu gihe ca Nowa niko byari biri, abantu barya baranywa bararongora bararongorwa, ariko umwuzura bakubita. No mu gihe ca Loti, Sodomu na Gomora niko bari bameze, barasambana barakora ibyaha bitandukanye kugeza igihe umuriro ubakubitiye hasi. Rero ntukangwe n'ibiriko birahinda ngo isi iracariho. Oya, isi ntago ikiriho, isi yarangiye. Ahubwo nakugira inama, wewe utarihana, wewe ukiburudika mu vyaha, ndakubwire nti nuve mu vyaha. Yesu Kristo ntazasanga ntazasanga rwose ukiri mu vyaha, kubera ko niyaza asanga ukiri mu vyaha, ndakubwije ukuri uzasigara mu isi kandi kubabazwa. Maze rero nitumenye aho ibihe bigeze, tumenye aho ibihe bigeze, maze tugira iki, twiyiteho. Twiteho ubugingo bwacu, twihane, turindire umwami Yesu, kubera ko azaza ntazatinda. Hari agakorasi kavuga ngo azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda. Aho muriko murahumva? Nta randevu azatanga mukuza, nimwibuke azaza nk'umujura, nimwibuke azaza nk'umujura. Hayiwe, azaza nk'umujura. Niyo mpamvu umunyabyaha akwiye kuva mu byaha. Niyo mpamvu umuntu wari wese ari mwarakora ibintu bibi akwiye kubireka, akamwitegurira, kuko umwami Yesu araje. Ibi byose biriko biraba, biriko biratwereka ko Yesu Kristo aje, kandi ko isi iragiye, mbese iragiye. Hariho umukozi dukorana, nariko twariko tavugana kubijanye n'ibi ndabwiye, ndamubwira ko muri Bibiliya byanditsemwo ko mu minsi iherezo, urumva ko hazaba iki, inumero 666. Aravuga se 666 nibiki? Bishatse kuvuga ko nta na kimwe azi, aradamaraye. Mubwiye ijambo ryitwa Yesu Kristo, uwo Yesu Kristo nta nuwazi, ndiza niza katawarumva, ntawarumva. Ndamubwira ko iyi si izarangira. Hanyuma maze kumubwira uko, avuga ngo ngabantu ngo acavuga ngo no more people. Bishatse kuvuga ngo nta bantu bazaba ariho. Ndamubwira ati nta bantu bazaba ariho, kubera ko Yesu Kristo asaba yaje. Icya mbere, ntazi ko isi izarangira. Icya kabiri, ntazi izo numero 666. Icya gatatu, ntazi Yesu Kristo wariwe. Ariko mwisi abantu baragowe, mwisi abantu barafite ibibazo,
rero yaciye ambwira ko ashaka kumenya izo numero 666. Nzagerageza ndamuganirize nze ndamukurura buke buke mfashijwemo n'umwuka wera, ndamukurure buke buke n'umuntu uza ntaga ari umwirabure, si umwirabure. Mbere sinzi niyo yaturutse, umengo si n'umuzungu, umengo n'uwundi, ni babandi nyine bava mu bindi bihugu. Ariko bene data aho tuharengane, buri muntu ni kontorore, ni yihane, kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Ibintu turimo turanyuramwo biratwereka ko Yesu agarutse. Urumva, ibikomeye ntibizabatangaze, kubera byerekana umwami Yesu kaje. Ibikomeye ubonye bije bikurakura, mumenya ko biriko biratangira umwami Yesu, biriko biratangira umwami Yesu, gutangirira umwami Yesu, hanyuma nawe acaza. Icyo dukwiye gukora twebwe rero nuko dukwiye kugira iki, kumwitegurira, tukamesa imyenda yacu, kugira ngo azaza asanga imyenda yacu ikirinye, agakiza tugahagazemo neza. Amen. Sinzi ko naba nabivuze neza, ariko nabivuze mu ncamake. Abari n'umwuka barumva, abazi ijambo ry'Imana ibyanditswemo bo bace babimenya ibyo ari byo. Nawe rero nimba atabyo wumvishije, genda usubire muri Bibiliya urareba ibyo Yohana yahishuriwe, kandi ibyo yahishuriwe byose bimwe byarasohoye, ibindi ko birasohora. Ngiye gusa icyantangaje, natangajwe nuko ku kazi cyo kintu cyajeho, bakaba bari ko barabyigisha abantu. None bamwe sinzi nimba abana byemeye, sindabiza abakozi dukorana nta numwe nje sinzi ko bana byemeye, ariko birakomeye cyane. Uwiteka Imana abagiye neza. Birakomeye cyane, birakomeye cyane. Umwami Yesu abaza biwe, Satani nawe abaza biwe, birakomeye. Uwiteka Imana abaha umugisha. Ariko ino jambo ntimurijugunye, ahubwo nimugende murifatira umwanzuro. Murifatira umwanzuro. Nimba uzi ko ukiri mu isi, uve mu isi. Mu isi si wanyu, mu isi uri umugenzi wanyu ni mu ijuru. Va mu isi. Iyo si izarimbuka, izakugwaho. Mureke kuguma mu isi, muve mu isi, mushaka umwami Yesu. Mushaka umwami Yesu, ababera inkinzo yo kwihishamwo, kubera ko ibihe tugezemo ni ibihe bya nyuma.